ana ko bisa mi wasem na o chro tu a so ba be interview ana da be dru han me ni obi akra kasa ni me ni kasa media person no see we are you should get ready sana me apostle and sana me ba betena ko nwa so I never knew Majidi mpa wa Ghana ha wow se upe me prophetic name aye God eyes eagle eyes me hwe chire ma bo God eyes nipa be brain me be brain me because radio so TV so o me wa baby be brain ye bo God eyes a o ba woni pa by me special work here kranfo ni nyanka ni we no hwe en na me ye enti wo ko Google ana baby ana wo bo Apostle Prince ai ye be kire wo adwuma me ye wo ho ma apostolic work ni bibie wo ho no te wo ka se manche alo usofo ba anye yi manchelo alo aw ma ene lebe simple ni waka se ka je David jeme the King David ba to le King David egbe ni ekegbe enu tumo na age King David ye shinje mi ni tumo e ko to no ka ke shepherd usofo alo mi male shepherd usofo no dani ubana ni mokweje shepherd ni ba king ne be echon all the rules and regulation ni nyumbo efe ye shipon no ni normally ka nyumbo chamoko manche ni kasekeje shepherd usofo ni ni mochele manche ka gbe yeshimo ka dwemo ni menko ta sen no ni ka ruo ne ya akaji be ni nyumbo femi ya popiti say come on almost 3 years ni nyumbo push me to come to this town for the school kan do mo popiti say ni mi tuni here preaching keke inyamiko ni achole no ya ache na agbele e ka tumi na achole tu na agbele ni be mi de ba yi manche na agbele be ni mi preach mi ha me ni mi ya ni mi ba ni mi na me ko ma problem ni mi nkwa ni mi sole mi ha me then keke mbra ba domoshin ya me say with a blood wow with a da mi ke tu mi ke ife blood nyumo ye wale ni senhu je wale no pondo sofo ojibo kaji o senko machine ni bojimo no bata sen no matter how no minwa no matter how no ke prophet apostle bishop no matter how sen bagula because sen le hu nyumo adebo nini sen nyumo adebo nini nyumo ni cho manche nyumo ni cho sofo nyumo ni cho politicians peni afun oshiki na kejio shimanche ko sofo nyumo ni cho ame no ko sofo jibue no ke bamanche yele mi wa po fitafra che mokoni jo sofo ni ele male mi ele Quran mi ele Bible mi ni ebote manche yele mi eto ame fiu shi tumo be ni nyumo dromo na ni nkasi ni ntabi ene ni nkasi mbote nkasi apostle leadership mfefen a lot of calls mfe cospi ni na kanoni ke bote manche mi nyumo ame dromo ni ke na about osofo shi nkasi wa ni sante school ke gbe tete school Nigeria ke ni bi mbomode ni kase wa ni ngbe na Bible mi nile e fon ke papa ni yo Bible mi le Bible e wo chole holy shino it's a book na ke kasioni it's na be ni much it's a book na ke kasioni eji remote allo ta sore ten ona no ko tumo na kan na ke kasioni je holy ka che no ko holy e be bad be mi e fon be mi se ko bote Bible mi e fon ye mi e papa hu ye mi no ko to ni o ka se fun ye se pon no fe ni bi basabasa ko te Bible ba na ko quotations no to no fe papa wa no cho gentry o fe no good lan ko te Bible mo ba na quotation o ba na e mo ba no ka se no on ka se bi e ke bi e fe ni ma bote mancha yele mi ona ke mancha yele hu sa no ka se wa because ni bi PM sanjin PM sen no tamo na form no woni babote mi enyi modo na kwa shonche ni ka batuni a dani Manchester ni baba mi Manchester ni ba mi no so ni ma fe fast ko
kwet na ma kase manche ni bi ene ne kan chieftaincy no ne chieftaincy chieftaincy no ne the act 759 at 2008 no ne nwo nkachon food ni miye ni nkaton ya Manchester ni ko be ne le won sponsor ne ji no ni gba Manchester me na wa this land act no hu no ne nwo no ji nnu chumo miye ni ma le ni nkaton ni nke Joma ayahye heko ni ken bedon moni baba ese chano ni wakanyo bida ke gan dangwe wonyo wono fa no fe basa koy wado Lila King Solomon me say I like radio mo bete sam ko masumne me say samwa mu na mu be hu say yes me say abrante de King Solomon akasa ni de King so me say me na mdidi na de be dia mo pe un profile ni mdidi no aman me ko for the last words now can be at the fire the bar on cry say o pako bobo e Christian actual e asem ye be aba be to Ghana for so I say ye da ye na one and the party o ka be entry e Christian actual abisia na so funny last words and for my ye brantie ni o moto twie recently obi o ye ko ka buy home abono atoko on ka cry e fancy e party ni ma asoma wa beside no so nsam kase a eno so abe hiti Ghana for asem bi se a na eye amonfo se ahemfo ni penifo aye hihye dan mu ni palace na enkayen anen hayen enso ye mo ye di abobo wo sansam ho chen bibia because se obi beti Ghana nka na abrofo na oho atumi aba Ghana ba behwe Ghana na ebi aka info eye footballers bibia ni ho edi Ghana ko enim den Bobby eden football ni ye movie aye yeah enti anka wo man say yedi wo mu group aye footballers no esanka aban no eni enwo wo mu so but ana ko say bia ekodu world football match ya ansa na ban eni ko footballers but say ye boy we a esa baby onamo baby owo so ye den emfa aban ho biom emfa obia ho emfa ahimfo emfa asofo ho emfa obia ho na nka sadia de ato ye no yi nipa bebre wu ye mom demo ye de ba ko ye fo de emfa nsa ye de ba ko na ya ho ye atwi by say eni papa di na echi a na asofo ne ahimfo mpaibo edu omochi ye yi apaye ahimfo ne akasa ye footballers no bebi omo wo bia na nanu munji omo na ade mumbo omo a bia na nka wankoto bibi se mu ba wa bobo bobo la boga na dia bobo bo wi wa wie o she kro bi mu aban ni mu de oye sisi a ahimfo nim politicians ni mu a de obi anim wow kana de atu no but atu na wie na mum yenhwe so na mfanso ade se yenhwe no yie yenhwe busuafo no yie de dikan ye busua no de ka busua se bi o enye penifo na kokrofo mo hyedan no mu ba ne yiri ene ne mma ene ye ono ne busua won ono ne busua se bi o se corona chucha ye hunhia eye anka brochi na ade a wewi wewi obeto ebusuan beto jet wum ebusuan bibia niam ade a ne mma benya no omunto from forever ombe yeyi forever ni mana jidin forever bagana sa nete wo de ma ye ni wi ye wi a achu okọ obi anu obi ndemi des mi we futu obi a be de be magana ban penifo no omunya hihye yie ma footballers no na nko yese edu tama
Ghana kwakobo ansa na focus on them say nko ye say baby ye boy ye bobolo omu mobile they are Ghana star Black Stars ye focus on them ye guide them ye show omu sitene mu omu bibia o baby onam so wo kro we mu bobo wo ye say Ghana ban ye nim o wa chu wa ha o okobo wa ha o ko yes o ba na bi ye chusu ba ko mienu bi obi ti say some agent say oni say ye focus on so kakra but onu kra ma baby ntunu say enka sa na sa ntunu say ya 1 week 2 weeks 1 month ye we ye na some agent ko ye kan ye nua ye a obonyum serious ye friends oh we ye aw eden na Ghana ye sankan brochi Israel baby anka by this time still omko so hwehwe no because nipa ne ye hu ni dompe ye hu ni hunam intanka by this time no omko so hwehwe won so no mu chinchin that cloning na omko so hwehwe ho hwe sampa we wu ana won south asa na se wa yira na se samanya na se den omko so hwehwe by Ghana anu ya wi aye dangerous jama kro no oman no aye dangerous jama ena numi eda aye numi de ama oman no aye numi obi sama afuto kakra me de be ma aban no youth no obi anhwe ne nso yie nso yes ade ekọ Ghana de edin pa aban no hwe yen hwe we ohini na wani anye din kakra nda comedy e be de wo no wani nya din kakra aban no kra oji afre wonsem hwe ya azaze kakra ka ye da ha ni na baby obe piki asase wo bia obeka chiro say government land instrument that so the whole land we get 44,000 something acres 97 and so na fa ebru almost 2,000 acres ne konso no ba ban say 97 acres into watua compensation 2004 the bibi fia bia ma busua no onye ni din so free dry land no so a baby okobi enu ho adwuma na me ya mani abre wa mmea wani ma say ohini a masa ye di wusikan mini eye ni kasa no okan bibi say eye ebuo bi ye de ebuo ni de ebuo a okasa botan da bi enye botan keke okọ no akọ kire o de omo de kwa akona ne ye tubo wani wani kura na akọ wura ne moja ebetu nya to hwatim unsori ebiem enti me mpesa e ba be keka bibi atwem keke na ye jam wo akọ enti meni no ekọ no akọ kire yen ebo na oka ho asem no enti muni yechi na moma ye moni enko yeso enti ye wurem ye ekọ o kire yen ti we e friend nyanya okay the coincide no okay okay the friend 10 milicha okay 10 milicha kin kan kun su be ye boden okay go kwensa na me maso Queens, cameraman, no Queens, producer. Can someone get us Queens? Okay. Breaking the storm. King Cancun. Okay. The Sube Yeden, Warden. No, any Luni Aye taye he slot to fen ne yekunim ne yekunim so to nta leba lo hand aba lo kaya ne leader na ya so to so utum yi ta le ne ketata ni ayi ene ne ketata no me Joma edwele shipon no pi sina matu fen la je ne pe ne hwe ti di o Joma ona ne because of tuna makani bi ani fin la je no me pi bana e kamo nshi na lebe ne wane no shika ke tabu e ba fufuru wow e ba fufuru lo noji afiye okurupon e shiane okay ni no e kamla kwa emi e shiane o manage the security the guide dog okay lo onyo ho bi eno ya ni wo japade ka properties ni yo bi e robuti no after no king kan so be ye boden no heni telenche yo ni display on e guide ko mi ne telenche je men so no ewum en vida ye free ha
ye be ko baby a ni master nankasa bo nankasa ewo okay woje bi oba haje mi okay I like radio. I have for any for any radio be num edro ema yare for mo kasa mo di mani ahu bia bo na woka ho asem esa mo de call ekono meni na nante abaha na ne yesan so be ko then the second step na ye be ko ne ye ba kwa hwe eye na woka akuro bia asem se no mo di nsuo egu mani e enweda no so ode yesu so ebe wura ho ne he ene de me se maba no na maba enti mo me nkoso ana yenko ye